Loron dia ba malu karena insira nebe horas ne assisti hela programa live streaming agência Tatoli Opinion hamutu faliho hawa agapito dos Santos e a programa entrevista exclusiva. Entrevista exclusiva para a edição no Hinian e se culia com a preparação visita peregrino Sira Husi NTT Maidili. Relaciona a visita Sua Santidade Papa Francisco Nian nebe Seimai iha Timor-Leste iha Lorontolutan. Nune orasnya dadang marcam a presença iha estúdio agência Tatoli Opinion Padre Vigário, Husi Paróquia Santo Antônio Balivó, Padre Urbanus Bunga Lolon, Loron Diak ba Padre. Loron Diak. Rona kata ho visita am papanyan mai Timor-Leste peregrino Sira Husi entretemos iha hakarak atu mai tuir celebração missa nebe halau ya tastolo. Oinsa amunya acompanhamento com a preparação nebe horas ne lau yang vanu ne Sira bele mai participa missa ne. Oke dia, obrigado Barake. Haure visitação ao Papa ya Timor-Leste, ne oportunidade dia ida ba Timor-Leste, mas vemos Indonesia, visita vemos Indonesia, mas beliau ya Atambua Kupang, ne tambah basic, label Jakarta, sira dia kelima ini tambah ne vai informação ao Papa mai visita ne, hari kata serani sira ya diocese Atambua Kupang tambah basic, sira mus contentilos, entusiasmos atau participa atau bele tu rambutu que fatin dirane. Onde com a preparação antes né ia Timor-Leste dadauemos ia processo registração ba serani sira oinsa ia diocese Atambua no Kupang banhira rona katak sira hakarak mai participa ia missa ia dili oinsa processo preparação ia na ba antes sira mai dili. Oke dia ia parte ida au hari katak igreja Husi Liliu Atambua Kupang ho Timor-Leste ne sirania kolaboração, sirania kerjasama ne dia kita tambah ne wanira informação pasti ona kata kamu Papa mai visita Timor-Leste o ia dili ne informação nu sira amu bispo Atambua Kupang rona kata pasti ona Husi amu bispo ia Kupang Atambua sira sai karta atu avisu basarani sira ia proke sira dewe kakara katumai persija registro haker kenaran hatam ia proke tama tuir paroke depois entrega ba diocese depois diocese mak organisa buat tirane sira dewe katumai ia dili Processo registração ramatona agora rematona vai nira sira fu avisu ia paroke cada paróquia organiza sarani sira. Oke, hotu tia husi kada parokia hato ba diocese. Ia parokia diocese Atambua, sira fu hatena ba ia bispo Atambua, sira ia diocese Kupang, sira fu hatena diocese. Depois entre diocese duane halo kolaborasi hamutuk depois kontako diocese dili. Ia di atune oinsa koordinasi ne bela hodiak nomos atu batutune hotu tu senti dia ke. Vai nira sira fu avisu Mane sira fu persyaratan husi diocese. Laos kata koto tu bela mai. Lai. Tambah Timor-Leste ne saya ona nasau ida. Tahu ni persia persyaratan saya mak sira bele registro atau bele mai. Ia persyaratan lubuk ida, mai be persyaratan importante na bek sira fu aviso ya parokia ni primeiro. Persija emana bek pasporte. Ya pasporte bele mai. Ida tan husi wanira halo interview ho sekretaris bispo Atambuanian nia persyaratan moten ni hate tanasane persyaratan ida ya pasporte persyaratan idane ba Timoruan sira nebek saya ona sida daun Indonesia ne laos eman nebek liman foer katak la involve ya crise senul resisianian Tina 99 tina ne nomos la betam crime la betam crime no atau bele regis persyaratan ida tan katak saudi tengdiak tambah sirahanoin katak la odok nomos mai hadili
dalam rumah selalu aintane ne persias mana be ke Saudi dia bele partisipa atau bele turmisa hau mutu kamu papa. Amo sira hau resistu horbehira. Iya diocese Atambuah Hukupang sira fu avisa fulan Mayu. Wanira rona fixu ona kata amo papa mai ya dili. Sira hau fu avisu ia paroke hau ya fulan mai ni. Razão tambah seda maka sira hakarak mai participa ohina amo dehan tambah besi. Mai be ita hare kata iha Indonesia iha destinação am papa nyamos di hona baba ira am papa halane visita mai iha região Ásia né. Sim. Ya parte ida ema fiarna ya. Fiarna. Hotu mehi bot ida hakarak atau puir misa hambutu kasuru amo papa. Oinsa durante ne karona kata amo papa ni hela Vatikan dok. Atau Indonesia mus mai iha Jakarta dok. Me uluk ba mai wani Flores agora sirah Kupang atau mana ka rasa basic basic lah Persija Osan Barak atau mai ane mus sirah kata ema fiarnain hakarak atau misa spesial amo papa ne gerasa bahwa tidak. Memang sirah hakarak itu tidak. Ida mak distansia basic. Distansia basic, nomos la Persija Osan Barak ne sirah hakarak itu. Karek durante amuni hatene durante proses registração iha diocese Atambuah no Kupang serane sira karek entusiasmo hakarak mai be tambah kriteria balon nebe asala iha pasporte mak impede te sirato. Sei tambah husi diocese sirane Timor Leste ni lahanesan uluk wana. Lahanesan uluk kata nasau kita kona lausan nesa uluk tama Indonesia Timor nasau itu importante ida tinggi pasporte. Kon pasporte layane la fodalan atau mai. Nos persyaratan nesa ni dah hina o temi kata tinggi Saudi nebek dia nomos la tama ya krime uluk. Tambah itu hari det amo falta det lorong tolo tambah lorong sia amo papa seto iha dili. Oinsa preparação ikut itanya peregrino sira iha and Kupang no Atambuah kari sirne preparação ikut satu mai ne oinsa. Oke, haware tuh harona husi sekretaris bispu Atambuah nian kata sira prepara dunia atau mai nomos coordenação entre sira primeiro husi Atambuah ho Kupang tambah husi Indonesia hotu depois siramos coordena ho diocese dili atau ne kontakto diocese ne la ho dia nomos ho governo mos iha kolaboração beri atau support abamalu atau ne serani sira husi Atambuah o Kupang mai to fronteira ne mos bele sira facilita ho dia atau sira bele mai turmisa depois hotu tia sira fila mai be husi Indonesia sira fo oportunidade lorong 5 atau tama mai. Mai be tu harona husi sekretaris bispu Atambuah nian sira tete kata sira tanggal 9 mak sira mai. Dader sira mai depois to iha dili depois sira se fo oportunidade balum se aproveita buat visita família hal buat seluk mai be sira husi grupo ne tanggal 10 depois de misa de setembro depois de misa balong vila kedasa. Oinsa linha coordenação entre também nação questão imigração. Karek orasnya igreja mau kontak na parte imigração no bela facilita serane sira husi Atambuah bela no Kupang bela mai dia. Seng tambah hau ne hari makne. Kata agora kolaboração internasional ruane di akela tamane mak imigração Indonesia ho imigração Timor Leste halo kolaboração beke diak atunune itane serani sirane belmai tu partisipa o turmisa iha dili nomos sira husi Atambuah sira mos kontakto embasada Indonesia ene atune iha embasada Indonesia mos facilita maneira oensa atunune halo kolaboração entre imigração rua Timor Leste o Indonesia e fronteira ne bele prepara fatin dia nomos laos mempersulit mabi halo elma bele tama sai lili haloron idarua nelarane atau bele turimisa depois serani sira bele fila ba Atambuah Indonesia. Mais ou menos 2 horas né peregrino hira maka consegue registro ona no data fixo
atau sira bele mai hori participa misa nebe si halau ia dia desne. Oke dia, when hira husu iha embasada Indonesia, sekretaris Indonesia, embasada Indonesia, ni hati kata Rihunida. Oke, ni hus surat total itu. Mai be husi sekretaris diocese Atambua Ninian, ni hati kata when hira sira registu ni primeiro husi Atambua 651. Oh, depois husi Kupa 250 atau 250. Ho sirane data fixo ikus ninian horikalan maksudnya husutan mabe hawanin si mudansa quando balum ya rasang oin bisa mas bele dadan mabe sira total bele besekri unida sira maine serane dete o involvemos padres madres nomos amu bispo kari também tare amu bispo Atambua mas basic participação husi religiosa sira nomos amo homade sira nemos lubuk ida tambah husi Atambua deit amo sira ne nulis 5. Untuk participar. Atambua depois husi Kupa tolong nulis 5 amo sira. Amo sira. Significa nila sudah ada sira. Jadi sira pere barak mai participa. Resto nu serane sira. Serane sira. Onsa tambah itaten kata governo orasnya datang prepara fatin acantonamento fatin bahela liliu ba serane sirna be peregrino sirna be atau mai participa misane anesan husi parte Timor Leste ni governo prepara ya fatin tolo ya parte Hera Kasnafar nomos ya parte Tibar onsa husi parte Indonesia yang karik amu hatena ona informação karena ona informação kata governo se prepara fatin rumah ba serane sira husi entertain yang bain hira mai participa misane. Oke, di akau hare kona ba fatine hare ya colaboração bem dia entre igreja no mususi no governo internacional ruane Timor Leste e Indonesia. Primeiro, husi Timor Leste hanuin kata maluk sira husi Indonesia barak sira prepara fatin rua. Fatin rua ni ya sefopinian ya Tibar. Nomos ya fatin karantina ba karantina tastol fatin rua. Ne husi Timor Leste hanuin kata husi Timor Leste husi Atambua main barak prepara fatin dua mabe ikusnya norikalan ha husutan informasi fixu kana bahela fatin sekretaris bispo ni hateten kata agora tambah sirane total ne mudansa nemak husi Timor Leste prepara fatin ida date sira halibur hamutuk iha fatin ia tes tolu, ia fatin ulu karantina ba COVID ini ane. Satu basic, sira laula dok, kamu fatin basic, fatin misan ini ya. Ita amo fatin nebe governo prepara kari suficient kari amo hatemos informação contato embasada Indonesia kari além se kari fatin ya no governo prepara malah suficiente kari embasada Indonesia mas harusnya prepara fatin alternatif rumah basira. Husi wanira halo usu husi sekretaris bispo Ninian ini hati kata sira hoto tu hali berhamutu ke fatin ida fatin ohi ita temi nomos sira husi nebane sira prepara dulu sarani sira inaba kata mahel fatin ida sira mus prepara sira konsumsi babahan ini ane sira mus prepara rasik atau lebih halus halo repot sira mus prepara rasik sira kata oke tamne kala ni dari itu seluruhnya ita lori betul mereka kita beli prepara Tuhan tam ita ba siara resa bisa laos ba recreo tamne sira prepara la halo repot ya sira hanoin hanesane tamane sira preparaan prepara tu buat tidak ni. Hanesan horsek amma salah observação kata husi equipa husi embasada Indonesia mus horsek bahalon observação ba fatin sire ihan ba oinsa karga amun hatene kontakto entre embasada Indonesia ho diocese Atambua no Kupan ne bele facilita proseso ne lao. Seng hari buat embasada Indonesia halo musuh tambah ya parte ida Indonesia on serama ya Timor Leste significa embasada Indonesia Timor Leste ia responsabilidade bote atau matan buat tidak ne depois husi embasada mos
confirma o governo Timor-Leste atau ni colaboração entre nação ruane lá o dia nomos serani siramai husi Indonesia maine la bele hetan dificuldades embesar Indonesia facilita suporta atau ni buat tu bele lá o dia serani sira tu irmisa tu tia sira fila mos kata sen hoto tu lá o dia Karek amo antes ne tambah itatene kata pasporte maka bele facilita serani sira. Karek antes ne husi parte igreja diocese Cupa no Atambua. Karek sira contato mai diocese Dili no estado Timor-Leste. Além de karek sirne bela ia pasporte antes ne karek kuliah sirne bela ia pasporte mai bah karek maine karek discutimos com a questão. Quando buatnya ni igreja la tolera. Igreja la Torre Fodalan kata on pasport ide la ia mutu bele mai la ne tamba Timor Leste ne la osa ulu Timor Leste aku rasa nasau ida ona te la bele gabahan kata ita ia ni te mau ali ba pasport le hemos la persia pasport ne la os entre kunua bele ba visita botir ne internasional nação tama ne persija documento formal resmi por documento internasional nasional ini pasporte laos KTP memang persyaratan di dan bagi husi diocese Atambua Fone no husi estado pemerintah Timor Leste Indonesia mesti lakohi ubah visita betul bisa pasporte lah ya nela fodala karena durante sirenia visita atau mai Timor Leste ne além de acompanha os madre, padre, sira, nomos sira seluktan. Karena kita nomos acompanhamento se questão de segurança rumah ga no ne vai hir sira lau hedala ne pele lau dia klio. Sen tambah buat ini hari parte ini kata hotu suporta atau visita sama papa nih halo emang hotu tu kontenti ya nasang ruane. Ne kata jadi husi Indonesia quando a segurança nem se e a Indonésia será responsabilidade depois mais Timor-Leste né e Timor-Leste será responsabilidade mais be coordenação entre nação rua né haware hototu akara kata halo dia prepara dia halo dia kata né kata kita ni sama mau ali né não agora mais Fijino né agora será mais né mas lá halo bat selo tor mais tu misa atau tambah questão fiar ini laos questão politik ini on selo quando questão politik on selo mas agora questão fiar né amo tu informação né amirona mos kata sira né beatu maine hetan acompanhamento mos husi emadehan pertolongan P3K ou husi parte equipa saudinian no né banheira sira mai keta ia balung kita moras karek bele hetan tratamento saudi holalais informação né quando buat ini haure ya diocese diocese Kupang Atambua sira halo kolaborasi baik dia ini stansa kata sira halo kolaborasi Universidade Nusa Tenggara undana Kupang khusus sira ini ya Dr. Lubuk Ida dokter Lubuk Ida baik beli akumpanya sira ini primeiro jadi kerjasama dengan fakultas kedokteran Universidade Undana Kupang. Oke, depois seluktan husi diocese diocese Atambua mos halo kolaborasi ho made SSP sira halilulik tambah diocese Atambua ni sirania made sira eno made SSPS sira mos ya hospital nemak sirania inframeira doutor sermus ihan ba tamane sermus susutulun husi made sira tame made sira hamutu ko doutor se acompanha hamutu kita nia sarani sira husi diocese ruane atau mai ha dile tu misalnya jadi husi parte saudi ninian sira acompanha hamutu tim hamutu ko sira maina karek ho ekip ambulans kareta ambulans mai hotu sira prepara siranian tambah ya kona ba transporte ninian husi Kupang ho Atambua sira liu ya distrito Belu ninian husi estado husi governo suporta prepara kereta 5 bis 5 atau sira facilitas sira mai husi distrito Selo
Hanis Malaka nomos Kupang Siranian ne sira organisasi serani sira mag organisasi ko sirania amo proku organisasi atu bele mai hamutu babi husi bele tam suporta husi guarno lilias irania bupati ne bele suporta hobis lima ne atu no sira bele mai amu sira nebe anda san sira nebe atu mai ne registro sira nebe idade bot liune bele mai hotuga tambe yana ia kriteria ida kata idade ne nulu balete ne pangira condição la diak ne la bele mai kargi han vamos aplica hotuko sing haware husi persyaratan baik sira fo amo bisu moskolia buat tirane atu mai ne primeiro saúde tinggi dia ke Terdekat nomos wanita haware husi amu bisu nen mensagem bisu bo atambuan nen mensagem ne kata fatin primeiro ne kan sira prepara fatin dua to ya tas tolu nomos iha tibar la odo ne amu bisu fatin kedas isin tengki dia tambah la ne bele kilometer valu fila valu significa 16 kilo. Sanu sini. Significa tengki saudi nabek dia. Amu kuliah kona apa além de sirne be registro karek orasna amu hatene karek husi sirne be la consegue registro husi igreja no diocese atu mai participa serane ba sirne be orasna mai pasporte mas orasna karek balu mayo ne Timor Leste. Seng ya balu hakar mai ididak ni dia bel mai sedu mai antes tambah ya imigração ya fronteira mos sira ya regra kata hawanen hinu aban kari ne sira la simutan eman bek mai ididak ni itu take mai grupo atau mai tama timor ne tambah sira la simu penumpang babai ini itu pessoal babai ini sira simu date eman bek mai atau tuir misa hambutu kamu papa ne date. Oke. Kuliah kona ba akomodasaun hahana sa wina amudia além sira prepara kari amu hatene informasaun husi embesada mos horas ne prepara buat rumah. Une ba hira sarana sira mai precisa buat rumah urgente kari embesar além de governo Timor Leste fo assistência kari husi embesada mos bele fo apoio urgente ba hira precisa. Hanoin ne Embasada Indonesia iha Dili depois Indonesia wan sira mai liliu sira atamo da misa ne kan Embasada Indonesia ne kan nesan aman hanesan aman wan sira mai ne los takamatan to quando buat rumah no ke hare kata la completo la to Embasada Indonesia la kohi ne wan sira ni hamlaha o hamro iha emani rain to ni hau no sira mos support ta buat mata buat ne sira la husik karena kamu kuliah kono fatin ba peregrino sira tu mai helane kari antes ne amu mos halona observação direta ba fatin isolamento no mos fatin tibar ne be peregrino sira Indonesia tu mai helane seng hau pessoalmente la ba visita husi fatin ne fatin ruane mai be hau re kata husi parte Timor Leste ninian hakara katu fo bainakane fo buat rumah nepik dia ne la ko bainakane hetan terus hetan dificuldades ne maka hau re boti de nos kultura etane kultura ne kata bainakane seguro importante ne mak sira oferece fatin dua ne significa kata Timor Leste hakara katu la kohi Timor Leste la kohi bainaka sira man hetan terus oke fatin dua quando sira barak mai be ikus ninian husi atambua husu kata tamsira total hanesane dia kliu fatin dia ne kan husi atambua makakarak fatin mai Timor Leste hakara katu prepara fatinnya atu sira la bele senti todane tete mabe tambah fatin do kan sane sira fatin mabe bahau kona ba fatin hela fatin ba maluk sira husi Indonesia maine ne laos problema buat ida tambah sira ne mai atu tuir misa participa misa
Namos kalan ida de itu nela sai problema bo. Nela ko iten fiare. Amo além de idane kona ba preparação acomodação cara que durante sira registro e hanabane cara critério ida maka direct tem que preparamos ni osan atau contribui ba hira sira mai halo peregrinação ya dili né. Ok, nemos vamos sare husi mensagem musa bispo Atambua. Ni hatan kata primeiro saudi dia ira tamos lori osan. Lori mini osan rasi. Então, você igreja la fosan. Estarmos la fosan atau mi vai dili termisane prepara osan rasi atau ne hamrok hamlah ne bele sosa buat rumah belehan o hemi dalan. Amo bispo Atambua mai gala. Haula confirma amo bispo mai kala mai ne haula confirma o sekretaris orikalan mai be haula donatene apa ne maika la bispo diliho sorry ang biskupa Atambua sirene do haula la confirma karek tuira horário Roma ka agenda Roma banhira sira toi hedili alende halo participa misa mutu ko amo papa karek sira mos ia atividade extra Roma atau halo ihadili antes fila ba Atambua no Kupang. Oke, hanesan ohino hatete husi imigração Indonesia ni fodala né fo tempo kata sirabil mai loron 5 ihane tambane balon aproveita kata visita familia nomos bele visita fati Timor-Leste tamba depois de independência né balot mai jadi sira karak mai hare fatin buat né mabe balon depois de misa sira Vilaquedas malam tanggal 10 10 kalanya depois de misa sila suka batas karek tak batasnya hari office sayona kata ini 24 jam karek durante tanggal 10 nih tanggal 10 durante visita papa nih ini sila servisu kalan tomak nih sila servisu lataka amo durante prosesu registração nebe halau ya Atambua no Kupang saída maka serani sira nebela la consegue la iha pasporte consegue husu iha momento neba banhira sira karak atu registro de participa misa ne semi ema barak atu hakarak atu mai tu misa ne mabe husi igreja mos te iha regra sim iha regra persyaratan important paspor hanesan ida hinate tene ni paspor nomos si bispo sempre ne hatete konaba persyaratan saudi tenki diak nomos laos tama iha crime uluk ni ne atu labele mosu buat rumah nembek ita la espera label hafoer naran Indonesia nian hafoer naran Timor Leste tama buat tu agora ne ita label taka buat rumah de mosu acontece ne ya tempo ihan banu kini mundu tama bele hatene keda samane itu persia ita lebele halo foer itania naran nema ihus gereja mos fo persyaratan atau bele tur persyaratan beki atau ne bele ita maine sira main mai misa tur misa laos halo atividade selo amo durante registro ya Atambua no Kupang né cada paróquia mais ou menos representa mana hira no paróquia hira maka existe ya diocese Atambua no Kupang nebe consegue haruka sirnia serane sira baregisto hodi mai participa misa dili ne oke dia desculpa haula husuka paróquia hira nebe mai be primeiro amo bispo haker carta ida bispo Atambua hare carta faz ba paróquia atau fa aviso é paróquia depois ida hanuin kata kakar ba dia daftar registro ya paróquia depois sir halibur hamutu sura emanain hira paróquia ida depois suramos kereta organisasi itu dari kuan paróquia na baik ema barak beda kereta ida karua depois tama total lain hira hotu tia sir kan entrega ba diocese ya diocese hare ema total lain hira atau nempa fa ya kereta ni nos bele hetan atau tu jadi maski kada paroke mak simunaran
Mabe hototu thank tuir husi diocese mak organisa. Karek amu hatene karek asesona mensagem importante saida maka amu bispo Atambua nokupan husu basrani sira panghira atu mai participa misa ya dile ne. Ida nabek importante wel atu ita belsa ema fiarna nabek dia ke. Ini primeiro. Ida tan mai visitane mas hamitin itania relação relação entre nação ruane hanesan mon ale tapi itani fijino. Sim. Fijino tamane ne importante. Hamitin itani relação nudar mon ale. Nos e parte selo nem ba ita serani sirai mas a parte selo usi igreja diocese no basic malu entre bispo ya Timor Leste nomos ya Indonesia lili Atambua Kupang nem stam ita rai ida deit entre bispo siramo salo colaboração be que dia tu irmai entre governo Timor Leste ou Indonesia nação rua cria condição ou situação be que dia atu nune bele ajuda malu tul malu nomos ita belahan noin katak tempo to ona atu karliman pamalu suporta pamalu hareba oens atu bele nação ruane sai nação na beke dia mesmo antes de história passado. Amu karek tira amu ni hatene além de serani sira ia kupa no Atambua karek ihamos hanesan Flores antes ne karek siramos a karek aplica mai hotu Timor Leste mai be to resultado final husideta Atambua okupan maka semai mai. Sim, husi haula hatene informação almost larona informação karena sira husi Flores mai be husi Flores balu ya Jakarta. Ba Jakarta. Kalau ba Jakarta la persia pasporte. Sim. La persia pasporte. Nem depende primeiro depende ema de sirne fiar, nomos orçamento Sim. Ema na beki awasam, sosa ticket, bele ba tamba. Haware husi Flores ne venir visitação amo papa ya Jakarta. Sira faz grupo atau ba participa bisa ne. Grupo ida ne ema husi Flores luni. Katak diocese pertence a diocese naba hela Flores grupo idatan Flores oan siran nebe hela liur laos ia Flores hanesan ia Jawa ia provinsi Selo nomos grupo idatan de Dores grupo Dores siran bik suporta diocese gereja siran grupo ida ide dak sosan ini tiket depois asor malu iha Gelora Bung Karno ne Fatin misalnya jadi ide dak bukan ini dalam atau ba nela husi gereja mak suporta ka o estado mak sport ide dak bukan ini dalam so sarasik ne serba Indo ba iha Jakarta mai iha Timor Leste haula rona nomos balu mai karik mabe haula hatene mabe haula rona kata batidane. Amu husi lista peregrino sira husi kupano entete nebe hamuntu kuaze basic rihung idane atusia tolunu resin hat racing ne hanesan oi hamu dehan kriteria idam maka Timor wan sirne be antes ne involve krimi la mai be sirne be la involve ya krimi ya tina 99 ne kar siramos balon consegue registro de mai participa misa ne. How nen balon consegue participa mai on sira balon sebele consegue mai tamane oportunidade dia katu bele musa soro family parte ida tu irmi sama papa bani datane sim oportunidade dia kida nomos selektan atau bele aproveita bele hasoro family. Okay. Amu sentido husi papa ne visita mai Timor Leste sentido ba peregrinisir husi Atambua no okupan atau mai participa misa ne sentido basira ne anusa sentido lolos basira ne maksira karang mai participa misa ne tamane nudar ema fiar nain ne iha hanoin bot ida banira ha bele permis hamutu kamu papa tam durante ne kan hanu kamu papa ne kan hela Vatikan Roma dog agora ne mai ona basico ita lava ne
Tama itu nema dudu serani sila tu ya part seluk hanuin kata misa amo papa ne grasa bot ida Sim. lahnesan misa babainia nema ema bele halibur osan kon itare husi orsamento bele mo hasa osan barak ema la sudah kon osan Tambah kestan osan osan. leser la kesan kora osan pune rasan hofia tamba balomos tu misa hanesan siranya intensi khusus Yeah. Iha sira fuan ularan kata sira bilhato buat rumah nabi sira espera nabi sira hanoin iha sira fuan ularan atau amu misaho amu papa neko kona bafiar Sim. Ikus liu, kona ba amo ne mensagem. Hanesan amo ne be oras ne serviço iha vigário paroki balibo. Nomos hanesan nebe durante nemos hola parte makasi embesada Indonesian hori contribui makasi liu pada desenvolvimento creada nomos nasaun nian. Mais ou menos amunya hare kona ba visita amu papa nian mai Timor Leste ne saida maka ida hanesan serani Timor Leste nomos serani Indonesia persija halonune bele hetang rasa rumah iha durante visita ne. Oke, ini pergunta dia kidai. How hari buat irane? Primeiro, Timor Leste necessita negara sabot liu, botebes. Kanta mana? Ulu amu papa mai primeiro, se nulu resin 89. Ne mai. Wanira amu papa ne mai. Timur ya, Sim, é momento tama Indonesia. Ne Timur oan barak espera atau belehetan ukurasikan. Ya. Ne mehbot ita atau belehetan ukurasikan. Amu papa fila liu tinan ida ita lo referendum ya. Sendur sisia. Liu tinas sanulu resi. Oke. Gerasa kata ita mehi ini apa mai ita mehi espera. Espera tu referendum. Referendum. Agora ita hetan ona referendum. Oke. Depois de ukurasikan agora liu tinan hirawa amu papa maitan. Significa bahwa niano ini makne. Amu papa mai agora ni ne ita iha Timor ni hanesan ita ba agradecimento luri ita ni agradecimento ba maroma. Tambah iten mehi botu kurasikan ita hetanona. Ni makau ne hare husi aspecto ida balu hati kata husi estado o governo Timor Leste hasa osan parak los ba ama visitação papa ne. Bahau pessoalmente hau ne reflexão en selo ke. Hau reta ne. Bahau governo hasa osan ne hanesan ofertório ida Atau agradece. Agradece ba maroma. Tambah hanuin kata kona ba osan ita beli buka. Kona ba osan ita beli buka. Ita persefo agradece ba maromak tambah ita hetan ona ukurasikan. Agora amu papa maine agradecimento lian ba maromak. Oke, ni husi osan be kita sai. Mai pa depois tama mai ita Timor Leste nudar sarani, nudar nai ulun sira. Primeiro, agradece a oportunidade ne. Impacto sai datan. Espera katak ba ita nai ulun sira hari ida ne hanesa grasa bot ida atau ne ita bela hal mudansa karakteristika mudansa mentalidade mudansa morisnian atau ita bela lori ita ne nasauna sadi akliutan lao saya ita tama mehi ulu ita hetanona amu bispo amu papa mai primeiro ita hetanona agora agradecimento depois agora pergunta moço ne ka magneto depois de amu papa fila ita halo saida. Ita hetan saida. Uluk primeiro amu papa fila, ita hetan ukurasikan. Agora, ne mai dala idatan, depois ne fila, ita hetan saida tan. Mudansa saida tan mosu iha itinerai. Ita saidi aklutan, mudansa saida mak ita bele hasoru, mudansa aspek politik ninian, spiritual ninian, ekonomi ninian, kultura ninian, saya dasar atau bila saya dia kliutan. Tambah bahau hanesan ida ohi na tetekat osan nabi kita sai
Ini kan agar desemento bamaromak itania hanya semisa buatnya bisa Thanksgiving mess ya. Bamaromak tapi ita kan ukun rasikan on. Jadi depois dene ita gerasa mudahan sasaidat. Mak ita beletan. Ita bele hare buat hoton baik ladiak aspek kultura ninian, halok ninian, karakteristika ninian, ladiak buat hoton baik ladiak ita mudah saida atau bele saida akliutan. Hare baoin, lur ita nina sama baoin atau bele saida akliutan. Tambah dalam barak mau sawateten ita nina sama hetan ukun rasikani tempo moderno ita persis aprende buat barak atau bele halo kompetisi ho na selo. Ne ita persija kompetisi ho na selo. Significa persija hasa ita na qualidade hasa buat barak. Qualidade area. Qualidade human research kursus humano ninian. Atau ne bele halo kompetisi no na selo. Nomos hamo sempre hakere katetene desafios boa rua no que Timor enfrenta agora. Primeiro, desafio susiliur. Desafio susiliur ne saida globalização. Globalização buat ida na bek musuhnya kata borderless world, dunia tanpa batas. Batas negara itu hanya urusan administrasi. Timor agora haruka barak sai embasador irai liur. Ita musloka ita nefatin embasador sel utama. Batas negara itu hanya administrasi. Tama sai. Oke, ida. Desafios daruan ini saya. Timor Leste agora tama ona komunidade internasional. Komunidade internasional saya. Primeiro, tama CPLP. Idatan tama ASEAN. Ini ita labele nega. Oke. Ita tama ona iha zona bane daerah nasane buat irma persis kompetisi entre nação sirane ya parte kolaboração mas kompetisi persija. Oke, buat tirakne insa ita prepara ita ne masira biar bersaing ho negara-negara CPLP biar hal kompetisi ho nação ASEAN ini ASEAN laran prepara ita ne itu insa ne desafio susilior. Desafio susilaran saida. Primeiro, kultura. Ita ne kultura nemos bahau dalam barak kau teten se. Emar ita ne kia bahau lasimu. Hau lasimu kata Timor ne kia. Kultura makalo ita buat tidak ne. Kultura magdada ita. Kata kita servisu gasta buat barak bah kultura. Oke, ita lah halakon kultura. Ita respeto kultura, ita hamenus atau nune ita bele hadiah ita nemoris halo kompetisi hona sound celo. Ida tan baik saya ita nia sada pekerjaan rumah bersama homework kata insa hametin unidade nasional unidade fatin atau ni ita bele halo kolaborasi lebih dia tambah dalam barak mau sawateten sahuja istilah moras nasional penyakit nasional itu nih Timor Laran ne la supporta ba malo la contribuição ita la supporta ba malo ita la aprecia maluk sirane kelebihan buka tamu malu ne ya me supporta malu ne toda persia husik ho mentalidade karakter irane atau bel support maluk sirana be kapasidade iha maluk sirana matena oke ola boy los buka dalan atau hamono atau ita bel halo kompetisi nasional seluk tambah atau husik buat ne tempo naruk tam ita sei buka emane verkeja la aprecia sirane kelebihan ne ita persia hadia ita espera ho visita sama papa ne bel hal mudansa hanesan ida primeiro ohnya otete kata uluk amo papa John Pulumai mudansa buat ida ita hetan ukonasikan agora amo papa mai dala ida tan ita halo Thanksgiving mes espera ne fila ba i mudansa buat ida lebih kita hetan mudansa aspek politik sosial
ekonomi nian, edukasi nian, karakteristika o mentalidade itanian o spiritual itanian. Onsa ho itania serane siri ya Timor Leste di desenvolvimento itania via religião católica ya Timor Leste. Depois de uma visita a papa ne visita ne saída maka ita precisa hal na fatin une itania via ne bele dia glitan liba serane sira. Oke, ita Timor Leste ni ita kata kita ni mayoria Katolik 98% ya, ateten Katolik. Mas parte da ema balu ema fiar na dunia, balu fiar na dunia. Mas barak mesti ita la nega kata mentalidade ou karakteristika Kristus yes, gereja no. Kata fiar na dunia, mas bila gereja, la gereja. Saya amne Katolik. At gereja o aktivitas gereja henlai. Jadi Kristus yes, gereja no. Sila laba gereja bersurah liman. Oke. Nem masuk lubuk ida. De persija muda itani mentalidade, muda itani halo mentalidade idane tambah dalam rumah musal komik. Tambah itani fiar ne ema balu masuk siran fiar ne. Fiar KTP kalau tiba pesta. Oh gaya napas Natal Pasca. Jadi sudah fiarnya nesan. Jadi nanti belu tamu gereja dalam ruah Natal Pasca deh. Mabe ne ma bala la soto tu mabe balmus mentalidade o lifestyle hanesan Kristus yes gereja henlai. Oke. Sentido ba serane sira husi atambuana ba ampapa maine sirne esperança saída. Husi ampapa visita ba serane sira husi. Banhir sira me participa misia dili na. Bahau emang kembali ho bahasa Indonesia kata punya kebanggaan tersendiri. Kebanggaan tersendiri. Ini kata saya kata bela turmis ho amo papa. Ia sina vida tomak dal ida turmis hamutu ko amo papa. Secara langsung lau sare televisão ou botel ne participa langsung ne sira bahau kan kontenti ne sira bila konta basir ne one by one sira ay ambil bisa apa apa ne jadi ya ada kepuasan batin tersendiri. Oke deh. Amo tambah hanesamos am vigário ia paroquia Balibonian karik mensagem saída maka amo se husikela ba serane sira ia Balibonu ne bela participa misa. Oke, diagnosis sentimos komik itu pero oke lah tidak. Sim, how sempre hati-hati ya. Visitação ao Papa niniane quando itare justificar ninian espiritual impacto saída. Ni celebração kata kita contente de lolon ida ao Papa. Depois na fila kita tetap jalan di tempat. Kair meeting di mentalidade tuanian. Kaya mudança aspecto espiritual nen kata oke. Amo papa mai fo ben sabai tenerai, ben sabai terserani tomak Timor Laran. Espera kata itene fiarmus ya mudança diak nian. Positif nian. Exemplo, aktivitas gereja nian ditatuir ni laos tambah tahu, laos tambah hotel tambah ita fiar Ita fiar kata domingo gereja, support aktivitas gereja nian. Halo kolaborasi dengan dia atau ne itu ne beli saya masin pak emaselo ke masin ba nação selo itu nação Katolik onsa itu tudo itu identidade kata itu ne nação Katolik kokolidade onsa amo papa visita dalam rua fatin selo amo papa laba timur setan dalam rua agradecemos itu lebih legaban kata oi ami nação amo papa mai dalam rua impact spiritualnya saya dah. Ini Persija ita hal refleksão atau bela muda halok na bekla dia bela saya dia. Okay. Tali datang obrigado barak ba amo padre vigário paroquia Santo Antônio Balebo, padre Urbanus Bungalolon nebe marca na presença e estudia agência Tatoli onde partilha informação liga ho peregrino sira nebe registro ona a diocese Atambuan ocupan
nebe tuir horário katak iha lorong rua katolutan sira seito iha Timor Leste nune bele participa misa solene hamutu ko amu Papa Francisco iha lorong sanulo bulan Setembro tinan rihon rua nulu resinghat espera katak serana sirna be se mai participa misa iha dili se lao hodiak no organizado liutan nune bele contribui ba questão segurança no mos questão sira selutan nune lori equipa neve serviço ba programa entrevista exclusiva ba edição ohinen hato loron diak e adeus.